turabasuhuje cyane twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye. Tubifurije igicamunsi cyiza kuba dukurikiye mu masaha ya nyuma ya saa sita. Turi kandi kwifuriza mu by'ukuri umugoroba mwiza kuba dukurikiye mu masaha y'umugoroba. Biraza guterwa naho mudukurikiye muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe rero muri aka kanya turagarutse tubazana amakuru n'ubundi ariko nk'ibisanzwe twatugiye kugaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu akaza kwibanda hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo byoroshye ku kibuga cy'imirwano. Ibitero, ugutegurwa kw'ibitero nibyo tugiye kugarukaho, ndetse tugaruke kuri iyi nkuru ikomeye cyane ya raporo idasanzwe twabashe kuba tugenda tugwaho y'impamvu nyamukuru igihugu cy'u Burundi biyemeje kuba mu by'ukuri bafunga imipaka ihuza u Rwanda n'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse ikindi muraza muramenya n'impamvu ahantu hose u Rwanda runyuze mu by'ukuri ubuyobozi bw'iki gihugu cy'u Burundi bahacisha umuriro. Ese kubera iki? Ibi byose tugiye kugenda tubibabwira, bitandukanye n'ibyo mwewe rwose mu by'ukuri mwajyaga mwumvishe bivugwa ngo urabona ngo u Rwanda ngo barusabye ngo nini na nini. Hari ibindi byari biri inyuma y'amarido nabyo tugiye kubagezaho byihishe inyuma yo gutuma ubutegetsi bw'u Burundi bufata icyemezo cyo gufunga uyu mupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ndetse n'andi makuru yose murabizi ko ahantu hose u Rwanda rusa naho rugize icyo rukora mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi kihacisha umuriro. U Rwanda rwafukura kariba bakashaka rwose guhita bagasiba. Ibi rero turabivuga bigendanye n'amagambo mujya mubona iki gihugu cy'u Burundi kigenda gitangaza. Murabizi ko n'umufatanyabikorwa wa FDLR, ibyo byose murabizi uburyo ki amagambo kigenda gifasha mu by'ukuri igihugu cy'igituranye, ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kubiba amagambo cyangwa se ibinyoma bagaragaza ko u Rwanda rwaba ruri muri iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi tugiye kubagezaho, ariko ahangaha nyaboneka ntuze kujya kure, mbafiteho inkuru idasanzwe. Ndagaruka no kuri Jarike ndetse n'uwitwa Kayumba Nyamwasa. Mu kiganiro cyacu buriya ntago ntekereza ko abantu benshi mushobora kuba mutabyumvishe, bitewe nuko twabivugiye kure. Twababwiye ko uwitwa Kayumba Nyamwasa ndetse na Perezida Tshisekedi baba bagiranye ibiganiro bindi bisha. Ntago ari ubwa mbere abagabo bagiranye ibiganiro, ariko twamaze kumenya bimwe mu byo baganiye. Uraje wumve akayabo k'amafaranga uwitwa Tshisekedi yamaze gusuka hano mu by'ukuri muri iki gisirikare cyangwa se muri umutwe wa P5. ni amakuru amaze kutugeraho turi kugenda ducukumbura. Ikindi kandi nabikomoje ariko ntabwo byumvikanye neza, nababwiye uburyo ki muri AFC/M23 hari kugenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye. Hari ibyiza ariko hari n'ibibi. Byose rero turaje tugere nabyo tubigarukaho. Nababwira ko muri iki kiganiro cyacu cyo muri amasaha ni ikiganiro kitari buze kurenza iminota 50, ariko mugiye kumvamo amakuru menshi cyane. Ariyo mpamvu ngushishikariza cyangwa se manza kukwibutsa wewe utarakora like kuri iki kiganiro, kuri iyi nkuru, guhita ukora like, ubundi mu by'ukuri amakuru yacu yazajya hagera ukayabona mu bimbere, ukabona ikiganiro muri make mu bimbere, ntubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Ubwo n'abatarasubscribinga, umwanya n'uyu musubscribing, ubundi mudutize ku mwanya, natwe tugenda amakuru tuyabavira imuzi n'imuzingo. Tudatinze no mutwemere, murabizi mbere uko twinjira mu kiganiro mu buryo burambuye turabanza tugatumikira badutumye. Naka kanya rero niko bigiye kugenda, mutwemere tutumikire umutumwa wadutumye, tubagezeho ubutumwa, ubundi duhite tuza tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye. Ntago byoroshye mwa bantu mwe. Amakuru mbazare muri iki gicamunsi ni amakuru adasanzwe, nifuza ko buri wese ataza kugira ataza gucikwa. Reka tugaruke mu kanya. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Hanyuma rero bakunze Jeune Official ni mutwemerere amakuru yacu tuyatangire mu buryo burambuye. Hanyuma rero amakuru tugiye kubagezaho nkuko twabikomojeho akaba ari amakuru tugiye kugenda tugaruka ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Amakuru yacu rero tukaba tugiye kugenda tugaruka n'ubundi duhera hano muri iyi nkuru y'igihugu cy'u Burundi. Bakunzi ba Jeune Official murabizi ko twagiye tubabwira cyangwa se imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda imaze igihe kinini ifunzwe. Abaturage abahahiraga mu Rwanda mu buzima bwa buri munsi rwose niba ari n'uwicwa n'inzara rwose we rwose byaba byanaribagiranye. Niba hari umuturage w'u Rwanda waba warutunzwe rwose no kwihahira mu gihugu cy'u Burundi bahahirana, ubwo nawe ibyo rwose yamaze kubyibagirwa nta n'igitekerezo cyo kumva ko bizabaho. Ariko ibyagiye bitangazwa ngira ngo murabizi, hajya hatangazwa byinshi bakavuga ko ngo mu by'ukuri ngo impamvu Burundi bwahisemo kugara iyi mipaka ngo ari uko u Rwanda ngo rucumbikiye ngo bashatse guhirika ubutegetsi bwahoze ari perezida, ubwo ndavuga Pierre Nkurunziza ngira ngo murabyibuka mu mwaka wa 2015. U Rwanda rero ngo abahungiye ngo ntabwo bigeze igihugu cy'u Burundi rwose ngo cyarabasabye barababima. Ibyo nibyo byagiye bitangazwa. Dore rero sasa mu amwe mu makuru twabashe kugwaho kuri raporo nabonye rwose n'umukono wa umuntu wayimwe rwose nabonye hariho n'umukono wa Antoine President ubwo ni Evariste Ndayishimiye. Bimwe no mu bigize iyi raporo nabonye harimo byinshi cyane, ariko noneho tuza kumenya ko hari ibintu byinshi byateye ubwoba iki gihugu cy'u Burundi, ariko bigendanye n'iki n'amahano iki gihugu cyakoze cyafatikanyije n'ubundi nabo bari mu gufatanya FDLR mu Rwanda. Ndavuga ubwo mu bigendanye no gukora genocide mu mwaka wa 1994. Iyi raporo igaragazamo n'ibanga iba yamaze kujya hanze, iragaragazamo uburyo ki wenda ndaza kugenda mbisanisha muraza kubyumva. Bavuga ko iyi raporo harimo yuko abamwe mu bagize iri shaka rya CNDD-FDD nabo bari mu bagize uruhare mu gufatikanya n'iyi ngabo n'ubundi za FDLR bari kugenda bafatikanya mu gukora genocide muri icyo gihe. Icyo gihe hari n'umuryango wa hano mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo araba hano muri CNDD gusa FDD, hari n'abandi bari mu wundi muryango bita ngo ni Fredebu. Iyi Fredebu rero nabo ngo bari mu bagize gute mu bafatikanyije n'ingabo cyangwa se n'iki n'abakoze genocide mu Rwanda. Icyo gihe rero ngo ibi byose bibaye gutya cyangwa se ibyo byose byabaye byose urumva bo babitse inzika ngo kuba ngo u Rwanda rutarabahaye abo ngabo ngo rugendera kuri ibyo ngibyo, nyamara bakirengagiza ko bigeze kugira ikibazo isoko rigashya u Rwanda rukagira rukajya kuzimya rutagendera kuri ibyo. Rero ahubwo andi makuru akakomeza ivuga ko aba bagabo Evariste Ndayishimiye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ndetse nabo bafatikanyije bafite ubwoba nyine ko niba bari gukurikirana aba bagenocideri baba nyine bari muri FDLR bahunze, bati nituramuka bakurikiranye bakaba babajyana nko mu nkiko ziremereye cyane, bizagenda bigaruka bigenda bikururuka bibe byajya hanze n'abadede bakoze genocide
nawe bibe byagira gute, bibe byabagarukaho. Bityo rero u Rwanda ngo rugahora rushaka kugira ngo umubano ubatsure umubano, kuko ibyabaye byarabaye, ariko none ntabwo bishobora kuba ibibazo ku bari kuvuka ndetse n'abavutse nyuma. Ibihugu binagomba gukomeza kugenderana. Hanyuma noneho hakaza kugaragaramo iki, hakaba hari kugaragaramo ko igihugu cy'u Burundi bigendanye n'ubu bwoba, aba bayobozi bagahora bashaka gukereya inzangano kugira ngo nibura u Rwanda rutagira ahantu ruhurira na gato mu by'ukuri n'izi ngabo cyangwa se n'iki gihugu cy'u Rwanda, ngo babe bahuza ku bijyanye wenda no mu bya politike, mu by'umutekano, mu by'ingabo, ndetse no kugarura imipaka nyine ngo ibihugu bikomeze kugenda bikorana. Ibi byose bikaba bibatera ubwoba, bakatangira gushyiramo na biriya ngo muri 2015 ngo habaye ibi n'ibi. Ariko impamvu nyamukuru ni iyi ngiyi, nuko mu badede CNDD FDD ndetse no muri uyu mutwe cyangwa se muri uyu no muri ishaka bita ngo ni Fredebu, iri shaka nabonye ryavutse mu mwaka w'1980, ariko noneho ritangira kugaragara neza cyangwa se kujya ku karubanda muri na 1990, ari nabwo iri shaka bura ngo ryagize uruhare mu matora y'umugabo bita ngo ni uyu witwa Ndadaye, ryabigizemo uruhare, kuko icyo gihe ngo baravugaga rikijyana, nubwo ahagana muri 2020 bwo ryatangiye gusa no riri kugenda rizima. Ariko urumva ko bagize gute, aba bari bakomeye ku buryo icyo gihe bafataga ibyemezo bikomeye cyane. So ibyo byose bakagenda bakabikusanya, bakagira gute, bakavuga ko haramutse habaye ikintu gikomeye cyane ibihugu bigakomeza kugenderana, byatuma umugambi bari gutegura wo kureba uburyo kibafashe FDL upfuba. Ikindi kandi nabo bakabona ko ibi bintu bishobora kugira gute, byabagiraho ingaruka. Hanyuma n'abantu bati ese bimeze bite? Urumva ko ibintu biba ari birebire, iyi raporo rwose bigenda ishyira hanze byinshi, nuko wenda tubigendanye nuko ibintu bimeze, ntago ariko byose twabishyira hanze. Ariko urumva ko ibintu biri ahangaha biraremereye, biri guturuka muri iyi raporo, keretse wenda haramutse bishoboka kuba iyi raporo ibaye ari impimbano. Ariko ibiri muri iyi raporo yakozwe ndetse isinwaho n'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye, byaba ari ibintu bidasanzwe gusa, byaba ari ibintu byo kwitonderwa. Twigarukiye rero turebe n'andi makuru, ngira ngo twe twabigarutseho, tubabwira ko Perezida Tshisekedi Tshilombo ariwe navuga ngo ukunda kwitwa na mugenzi we Donald Trump, ndetse bari mu bihe byiza byo rwose byo gukorana, cyangwa se ari mu bihe by'inkundo, we n'abarakundanye cyane, kira kitu bari gukorana. Uyu mugabo wa Trump akunda kumwita ngo ni Kisekise. Uyu rero Kisekise, uyu mugabo rwose biravugwa ko ngo yaba yafashe igihe kitari gito aganira n'uyu mugabo Kayumba Nyamwasa, baganira ibyo bagiye gukora kugira ngo bafatikanye cyangwa se iyi ntambaro muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babinyuje muri uyu mutwe wa P5 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi n'izi ngabo zidasanzwe nizo ziri kurwana gusa. Ngo muri FARDC hasigaye harwana amahibu gusa, babasirikare basanzwe bo ntibakibamo. So na amahibu na Anaconda na za Saturday, buri musirikare wese wasigaye afite umutwe wabarizwamo. Hari imitwe myinshi cyane idasanzwe, ariko ayo mazina atatu niyagarukwaho: umuhibu, Saturday ndetse na Anaconda. So rero aba bagabo, uyu Kayumba Nyamwasa mu biganiro yagiranye cyangwa se ngo mu byo yaganiye na Antoine Felix Tshisekedi, yavuze ko ngo igihe ingabo ze zinjiye, ngo ni ibintu mba nagiye twagiye dukurura, mujye mwitonda, ibintu biba byanaduhenze kubona amakuru nk'aya ngaya. Aya makuru kuyabona biba byavunnye rwose, niyo mpamvu tuba tubabwira tuti mugomba kuba mukora ibishoboka byose mugasapotinga inkuru nk'izi ngizi ziba ziremereye. Rero ngo Kayumba, nk'uko amakuru ari kubigaragaza, abantu ndi kumva bari kugenda bavuga ngo cyane cyane abasesenguzi mu gihugu cy'u Burundi, ngo u Rwanda ngo rwahimbye ngindi mitwe ngo yo kuvuga ngo hari ngo P5 ngo bahimbye ngo kugira nyine, sinzi ukuntu hari kubisesengura. Ariko icyo nababwira cyo nuko ikintu cyose kigera igihe kikajya hanze. Ntabwo aya makuru yatangiye kuvugwa n'u Rwanda, yatangiye kuvugwa mu by'ukuri na Colonel Rugabo uri kurwana hara muri za ntuza, kuko nibo bahangana nabo bagafata za matekwa na za nki zose, amakuru baba yafite. Ntabwo wajya guhangana n'umwanzi ngo umubureho amakuru. Ibi byabanje gutangazwa na MRDP twirwaneho, ndetse na bamwe mu batasi bacu cyangwa se bamwe mu banyamakuru bacu bari muri biriya bice, kuko nabo bagenda bakurura. Rero ibyo bindi byose mushyire hasi. Kayumba Nyamwasa ngo
ikintu cya mbere abanje kugaragaza gisa n'icyakonvense cyane cyangwa se cyakomfurimye uyu Antoine Felix Tshisekedi ku buryo ngo yatangiye no kumwizera kurusha uko yakwizera cyane iki gisirikare cy'u Burundi, ariko ntakibwire ko atakize kuko barasaba gukomeza gukoraborana cyangwa se gukorana kugira ngo ibintu byabo bibe success. Yamubwiye ko rwose ngo mu munsi wabo wa mbere w'intambara, mu munsi wabo wa mbere w'urugamba, uwo munsi ngo nibwo bafashe agace kamwe gakomeye hano muri Uvira, ndetse ngo bagakuyemo ngo ingabo zidasanzwe za M23 ngo z'aba special force. Aka gace ni kakandi kari hano muri groupement ya Bijombo, ni muri territoire ya ni muri groupement ya Bijombo muri territoire ya Uvira. Aka gace kitwa Murambya. Aka gace ngira ngo mwarabibonye ko banahise bagakabamo P5 rwose yishyiramo amahema, niho ubu bari kurya ibintu byose. Uwo munsi ngo bakusanyije amaka, bakusanya amatungo magufi, byo kurya by'abaturage, ibintungura, ibigori barahungura, ibishyimbo baradepa. Ubu niho bari kurira bategereje iki, ibindi bikoresho n'iki byose kugira ngo bakomeze kwa advancinga. Mbese muri make aha hantu bakoze akangaka kari nk'agasampu ko kwereka Tshisekedi ko ibi akazi bagashoboye, ndetse karabakundira kuko ngo uwo munsi barwanya urugamba rw'umuhenerezo cyangwa se rwo kwiyahura, ngo bafata aka gace. None ubu bakaripotingiye Tshisekedi, bamwereka ko ibintu byose bo barabishoboye, ni ukurwana nk'abihanduza cumu. Abagabo rero ngo kuva yahatsinda yaramubwiye ati twararwanye dufata agace twamaze gushacakira ngakariye, nitwe twabashe guhangamura umutwe udasanzwa M23 tuwambura agace. None urabona tutarabo guhabwa amaboko, urabona turabo gukomeza gukoresha ibikoresho twe ku bwacu tutifuza. Tshisekedi rero ngo yamaze kumukubita ikintu cyitwa ifaranga, my friend. Uyu mutwe wa P5 biravugwa ko nabo bagiye gukora, ariko mu rwego rwa motivation barabakora banahabwa amafaranga menshi cyane. Mu makuru maze gutohoza namaze kumenya ko uyu mutwe wa P5 nibura agomba kuzajya yinjira kuri konti yawe kugira ngo azajya basapotinga mu bikorwa byabo. Nibura ahanga ngo bagomba kuzakira nibura buri kwezi $200 by'idolari bizajya bigera kuri konti y'uyu mutwe wa P5. Iyo ni proposal yatanzwe nande na doke mu byo baganiye birimo, kandi Tshisekedi ntabwo yigeze abihakana. Ikindi twaje kumenya nuko umwe mu barwanyi b'uyu mutwe wa P5 agomba bya bindi bandikiraga umutwe wa FDL bisa naho bari barakansorinze, bigiye gutangira kwandikirwa bamwe muri aba barwanyi b'uyu mutwe wa P5, aho buri murwanyi nibura agomba kuzajya abona amadolari agera kuri 300 ya buri kwezi. Ndetse ngo byanarimba muri cyagiye donc igihe kimwe cya kabiri vance sirisarari bagomba kuyifata. Vance sirisarari barayemerewe. Aba ni abasirikare bagiye kwitabwaho kurushwa n'amahibu, sibo bakoze aka gatendo. Niba M23 mwarakoze repli strategique, mwabaye nk'ababahaye amahirwe. None sasa aba bagabo bahise babona icyo bikina kugira ngo bishoboke, keretse hari ahantu niba bakuramo. Njanza nkavuga ibintu mwarangiza bamwe ngo urabona ngo fight ngo iki ni nje mba nabazaniye amakuru, kandi amakuru ahantu mba nayakuye mw'abantu na ahantu ho kwizerwa. Ntabwo ngiye gutanga ingero y'ibyo nababwiye byinshi mukazajya mugira gutya ejo mukabona birabaye gusa, ariko ayo makuru muyamenye muyakomeze. Ibintu birakomeye. Iyi ntambara ishobora no kuzamo n'ikintu twakwita umwiryane, kuko ntabwo wambwira ngo ba rumuri babyiringiro Victoire FDL ntabwo bakihabwa amafaranga. Nanjye ngo babyiringiro Victoire ubundi se bose ntibabakuye muri iyi P5, bose barimo kujya muri P5.
bose bari kujya muri P5. Ngiye kuvuga ngo hazaba umwuka mubi ngo kuko ngo FDL ngo itazaba itakibona amafaranga ngo bari kuyabona, ariko bose byose basa n'ababaze kujya he, bose ari gusenyukira muri P5. Ahubwo iyi motivation y'amafaranga nje uko mbibona mu busesenguzi bwanjye niyo gutuma uyu mutwe kugira ngo use n'ukomeye, aba benshi nyeshyamba nyinshi ziwirunduriremo bigendanye n'aya mafaranga. Ariko uyu mutwe wa P5 ngo urubakitse my friend, urubakitse, ufite amahame, nabo bafite serogiva rwose ngo nta gusubira inyuma, ni ukurwana, mbese ni ukurwana nk'abasamurayi, ni nko kwiyahura. Ibi byose ni amakuru mba ndi kugenda nshakira my friend, aya yose ni amakuru mba ndimo ndagenda nkurura, ndimo ndagenda nshakira amakuru aba akomeye cyane. Mu kanya gato tugiye kugenda twakira mugenzi wacu Vincent, ariko mbere uko tumwakira ndacyari kugaruka kuri aya makuru. Kayumba Nyamwasa rero, uyu mugabo utari wagera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko biri kugenda bivugwa ko vuba ha rwose ashobora kuba yagera kuri ubu butaka. Namaze no kumenya amakuru rwose ko ubu tuvugana amafaranga ya mbere amaze kuyacakira nk'umuyobozi kugira ngo atangire akomandinga, abone ko ibintu bifite gahunda, yamaze gucakizwa igipfunyika cye cya mbere cyamaze kumugeraho. Muri make nari muri ari nyunguta arumva uburyohe bwaryo, ndetse na wa muhungu wa Jarike Habyarimana nawe yamaze gucakira amafaranga. Ubu bari gusensibiliza abantu, nababwiye ni mwitonde. Baba bagabo bigendanye n'amafaranga Gisekedi amaze kubaha, bashobora no gutangira gukora icyitwa sensibilisation cyangwa se mobilisation, bagatangira kugenda bafata n'abantu bafite ibibazo, babafatiranyije ibibazo by'amafaranga by'amikoro, hano bakaba bakwambuka bagaciyo ntamenya niba baca za Tanzania, niba baca hese adono, ariko bakagira gute, bakaba batangira gukorana nabo bya mu buryo bw'ubutasi, niba ari mu mirwano mu gisirikare, ibyo nge ntimubimbaze, ubwo ni ubusesenguzi bwanjye. Ubwo rero ibyo abantu bigira nini na nini, urabona na nini ku marezo sosiyo, ibyo mubona n'iki byose, ibintu rwose bagomba kugira gute, bigomba gutangira kwitabwaho, ntihagire ikuru rizajya ripfa ubusa, ntihagire ikuru rizajya ripfa ubusa. Ubwo kandi ubwo nge nkaba ndarivuze. Twikomereje rero tugaruke muri M23. Mu kiganiro cya mu gitondo nanditse titire, ndetse wenda nanabigarukaho inyuma, ntekereza ko byari biri inyuma, hari abantu batajya bumva ngo bageze mu minota 50, ari byamaze kurenga minota 40, bigendanye wenda n'akazi kenshi, kuko nabonye hari abantu bajya badusanga nyaboneka gukora ikiganiro kigufa, ariko tuba dufite amakuru menshi. Sinzi nge niba nabona akanya buri segonda nkora ikiganiro, buri segonda ikiganiro, niyo mpamvu ndayatuzuzanya nkaza kuyatangira icyarimwe. Ariyo mpamvu ngusanga ahubwo nawe uzajya wumva iyo minota 20, niba ufite akazi ugasubiremo, ugaruka igihe ukarangije usubukure kuri ya minota 20. Ariko rwose mba mfite buri kanya, buri ko nje muri sizo mba mfite amakuru mashya, ntabwo nabona ngo ndongera mvuge ngo yayandi nabitse, reka ndayaripura gashyira. Narabigerageje biranga, by the way, narabigerageje gukora iminota 20, ariko nkabona amwe ntabwo ndi kuya breakinga neza, ndi kuyazana yabaye umuranzi. Ndavane kabo kamani cyangwa se bisukanwa birasukanwa, nuko bigomba kugenda. Ubwo rero nari ndimo ndababwira ku bijyanye na M23, mvuga kuri Colonel Jimmy ndetse na General Gaceri. Aba bagabo buriya hari ukuntu burya ngo ntazibanda zidakomanya amahembe, ariko noneho icyiza cyo mu gisirikare ntabwo biba ari ibintu bya danje, bya bintu ngo bikomeye cyane. Ni kwa kundi nta hantu bitaba. None se ntabwo tuza abakomanda hano muri FARDC abenshi bajya bavuga ngo ubu se ntabari gufungwa Kapenta, ntitwavuze ngo yafunzwe n'iki byose. So naha rero umuntu bashobora kugira ukuntu wenda akagira nk'ibyemezo afata atabanje kubivugana na mugenzi we, ubwo uyoboye urugamba cyangwa se umuyoboye tuwayisi agafata icyemezo ajuwewe, cyangwa se donc ugasanga nk'uwungirije afashe icyemezo atabanje kukiganira n'umuyoboye, bikaba byabaho wenda byavamo kutumvikana, ariko bitavuze ko ari ikintu batahandoringa ngo bagikemure.
ni muri urwo rwego rero amakuru twari turi kumenya ni kuriya twabitangaje, habayemo ikibazo ariko kidakomeye cyane, usibye ko nyine abantu bumva utubazo bagahita badufatiranya, ariko ntabwo ari ibintu bya danje. Muri uko gushwana urumva ni nko kubwira umuntu wenda ati wenda nshaka ko iki n'iki ibitero byaba wenda undi uwo munsi wenda ntibikorwe bigendanye wenda yuko hari ibyo bitaragenze neza, cyangwa se na miscommunication ikabaho ntibigende neza. Ariko makuru naje kumenya ntabwo ari ibintu biri grave ku bakunzi b'Intare za Sarambwe, mutagira ngo ni ibintu bikomeye cyane. Hari n'ibindi byinshi nyine biba biri inyuma y'amarido bitari ngombwa mu by'ukuri, ariko biba biri aho ngaho. So ndabona rero igihe cyagiye, reka twakire mugenzi wacu Vincent kugira ngo nawe tumuhe wenda iminota 20 itarenze 25 nawe adufashe tugaruke ku zindi nkuru. Nibyo byiza kuko umwanya wo ndimo ndabona uri muri rukanka ekisera, igihe rwose cyo kirimo kiragenda kabisa. Ariko nyine icyo nababwira cyo nuko ibintu biri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo byoroshye n'aka na gato, ntabwo byoroshye kuko uragera hano ugasanga aba barimo barakora ibi. Uri neza Vise? Fighter urakomeye? naho igicamusi cyiza kuri twese. Vise, amwe mu makuru maze kumenya muri aka kanya, amakuru maze kumenya nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe asabye abantu ko badakwiye kwitiranya M23 n'u Rwanda, nk'uko ibi bihugu bikomeje kugenda bigaragaza ko u Rwanda ngari rwo M23, handavuga igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, navakari bari kubisansibiliza cyane. Nibyo Nduhungirehe nibyo yatangaje, avuga yuko abitiranya M23 n'u Rwanda ko bakwiye kubireka. Avuga ati M23 ni umutwe w'abanyekongo, umutwe w'abanyekongo ugizwe n'abaturage ba Kongo bafite ibice bafashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda, ibyo u Rwanda rukora rubikora ku butaka bw'u Rwanda, ati kandi bakabikora kugira bakingire imbibi z'umupaka. Icyo bita ingamba z'ubwirinzi, bavuga iti twebwe tumaze imyaka igera muri 30 duhura n'ibibazo duterwa na FDLR, ati utwo ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, ati ndetse n'indi mitwe itandukanye ifashwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Byagiye byerekana yuko bifite gahunda yo kubungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati leta ya Kongo yemeza yuko izafasha ino mitwe kwirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati rero twebwe ibyo dukora ku mipaka yacu tubikora kugira twirinde akubitiranya M23 n'u Rwanda no kuyobya Rwanda. Ibi byavuye he kubera icyo ubutumwa nk'ubu yabutangaje kugira ngo inkuru yuzure neza? Urumva bakurikirana ibintu byinshi nk'umuntu ushinzwe diplomasi, abafite impamvu ifatika yatumye bitangaza bitewe n'ibyo abona muri diplomasi, bitewe n'ibyo abona Kinshasa itangaza cyangwa bagenzi be y'Ububanyi n'Amahanga yabo u Burundi yaba n'uwa Kongo, urumva mu buryo bumwe bagira ngo basubize. Ati rero abantu ntabwo bakwiye kwitiranya ibyo barimo kugenda babona biri kugenda bivugwa. Reka dukomeze rero n'andi makuru. Ubwo ubutumwa bwatambutse, abantu mwese mwumvishe rwose ubutumwa bwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ubwo mwamaze kwa mugenda mubyumva. Dukomeze n'indi nkuru Vincent. Ntago byoroshye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho amakuru aravuga ko ngo Ramuka yamaganye ibyo kwakira abimukira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero barimo barabyamagana, ariko ntibikuraho ko mu by'ukuri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Gisekedi umwanya cyangwa se icyemezo yamaze kugifata, ndetse ibintu binakomeye cyane. Ndagira ngo iyi nkuru nayo tuyigarukeho. Nibyo nabo mu ihuriro ry'amashyaka arwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi batangaje yuko bamagana iyakirwa ry'abimukira bazava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashingiye ku matangazo
yagiye atangwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko bagiye kubakira ariko bakanashimira no ku masezerano bumvishe leta yavuze. Rero uhagarariye iri huriro rya Ramuka bita Prince Benge agashinga perezida Tshisekedi yuko agiye kwakira abadahimukira kugira ngo ibicuruzwa birimo ba Amerika noneho nabo bamufashe guhindura itegeko nshinga abone manda ya gatatu. Tshisekedi we arimo aragira ngo arebe ko na Amerika yamufasha guhindura itegeko nshinga. Niko bamushinja ariko ntabwo ari byo yatangaje. Bakavuga yuko rero agira ngo agurane ubutaka bwa Kongo akoresheje kuba Amerika nk'uko yagiye abaha ibirombe by'amabuye y'agaciro, ndetse yakira n'aba bimukira mu buryo kugira ngo Amerika yishime noneho wagira icyo avuga guhindura itegeko nshinga kugira ngo ni manda ya gatatu noneho imufashije leta z'ubumwe za Amerika kuboka. Kubera yuko amasezerano kenshi nk'aya ngaya yo kwakira bimukira iyo hagize uyitambika agatanga ikirego birangira apfuye ameze nk'amwe u Rwanda rwari rwasinywe n'Ubwongereza. Bizi yuko hari imiryango itandukanye yatanze ibirego, yaba iy'Abanyamerika, yaba iy'Abongereza, yaba iy'Abanyafurika bashaka kuzanwa mu Rwanda. Yego, batanze ibirego. Umuryango umwe bw'Uburayi wemeza yuko badakwiye kuzanwa ndetse n'inkiko zo mu Bwongereza. Hano rero aba ngabo muri Ramuka baramutse batanze ikirego cyangwa bamwe mu bakeka ko bazaza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bagatanga ikirego, byarangira n'amasezerano atubahirijwe nk'uko no ku Rwanda byagendaga ku Rwanda n'Ubwongereza. Ibi service uko ubibona nk'umusesenguzi ukabona biri butange iki buri buze kugira icyo bikora ku bigendanye n'ibyemezo Tshisekedi yamaze kubafata byo kwemerera ababimukira kuba baza hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango Ramuka ni nk'izihe mbaraga ufite ku buryo ushobora kuba wakumira iki cyemezo cyamaze gufatwa? Iyi ni ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na Tshisekedi. Ibyo nari ngusobanuriye yuko mu gihe batanga ikirego bishoboka yuko bagitsinda noneho bagaburizamwa n'amasezerano ababimukira ntibazanwe. N'ibyo nakubwiraga nk'uko nanabigereranyaga n'ibyabaye hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Ibyo rero ni ibiri kuvugwa ku bigendanye n'abimukira tumaze iminsi tugarukaho. Hanyuma rero tugaruke mu gihugu cy'u Burundi ngo uwari minisitiri yafunzwe we n'umucuruzi ukekwaho gukorana na M23. Uyu minisitiri wafunzwe ndetse n'uyu mucuruzi bakekwaho gukorana na M23 byifashe bite Vincent? Hari umugwizatunga nyine wafunzwe ukekwaho gukorana na M23, akaba yitwa Claude Nzobona neza. Uyu nguyu yafunzwe akekwaho yuko yaba akorana na M23 mu bihe bitandukanye. Ejo bundi ubwo M23 ifata umujyi wa Bukavu, uno mucuruzi yari asanzwe n'ubundi akorera mwa kino gice cya Bukavu ariko akorera no mu bice bya Uvira n'ibindi bice bitandukanye by'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Noneho rero akaba yaraje gushinjwa rero vuba ko ashobora kuba afitanye imibano na M23 mu byerekeranye no gutanga amakuru y'igihugu cy'u Burundi. Yarafashwe rero amaze hafi amezi agera muri 5 afunze, afungirwa mu iperereza mu gihugu cy'u Burundi ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane niho yajyanwe muri gereza ya Mpimba. Nanibetse ku mazina ye yitwa Aloys Nakarutimana. Aho kuba bafunga ngo wahoze ari minisitiri no bita Claude Nzobaneza. Minisitiri ntabwo ashinzwe gukorana na M23. Yego, ahubwo washinzwe ibyaha bya ruswa kubera yuko yari asanzwe ahagarariye minisiteri y'ibikorwa remezo ndetse no kubaka amazu nk'uko mu Burundi babyita, cyangwa kubaka amacumbi. Ubwo muri 2025 rero ejo bundi mu kwezi kwa mbere akurwaho na Evariste Ndayishimiye. Amutinda yuko yari yeruswa mu byerekeranye no kugurisha ubutaka n'abanyamahanga, kuko Evariste Ndayishimiye nubwo hari amategeko yemera ko abanyamahanga bagura ubutaka, ariko Evariste Ndayishimiye yarabyanze. Ntabwo yabonye kugura ubutaka. Ibyo rero abanyamahanga baguze ubutaka mu Burundi yemera kubiba umugisha, bamushinja ruswa. Rero ubu ngubu barafunze
nawe ku itariki 7 yagejejwe muri gereza nkuru ya Mpimba. aha vise tuguhaye umwanya no kugira ngo utugezeho update uko ibintu byifashe. Reka duhere mu Burusiya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya nyine yatangaje ko hazaba agahenge k'amasaha 32 mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika y'Abaorthodox mu cyumweru. Aravuga ati rwose intambara duhanganyemo na Ukraine ikwiye guhagarara kugira ngo Abaorthodox babone uburenganzira bwo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Perezida wa Ukraine nawe Zelensky akaba yemeje iki cyemezo cya Putin, avuga yuko aka gahenge nawe azakubahiriza kugira ngo aba bakristo basengera muri Orthodox babone uko aka gahenge bagaprofita noneho bajye muri kiliziya kwizihiza Pasika. Ibyo biraza n'ubundi mu gihe mu burasirazuba bwo hagati hari intambara n'ubundi ikomeye hagati ya Iran, Amerika ndetse n'ibindi bihugu bishyigikira Amerika. Ariko uyu munsi bigatangazwa yuko hashobora kuza kuba agahenge naho hagati ibihugu byombi bashingiye ku masezerano yagiye gusinyirwa muri Pakistani. Kuko mbere twavuga yuko hari intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guhura n'iza Iran, ariko hari andi makuru yagaragaye yuko izi ntumwa zikimara kugerayo Israel yagaragaje yuko nayo igiye gusinyana amasezerano na Libani. Kuko n'ubundi yari yasabye yuko intambara bagaba cyangwa bashoza kuri Libani bayihagarika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yatangaje yuko yamenye amakuru yuko Israel igiye kuganira na Libani n'umwaka wo guhagarika imirwano, ariko abantu benshi bakaba babyamagana bakavuga bati ntabwo bishoboka kuba Libani icumbikiye Hezbollah igiye kugirana ibiganiro na Israel ngo yemere kuganira n'umutwe witwaje intwaro kandi n'umutwe w'iterabwoba. Ariko abandi bakagaragaza yuko ibiganiro bikenewe kubera yuko Iran yavuze ko mu gihe Lebanon izaba itakiratwa ariho nabo bazongera kubahiriza ibyo basabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose rero birakomoka ku ntambara mu gace bita West Bank kamaze iminsi karwanirwa hagati ya Palestine na Libani ndetse na Israel. Bikaba bikurura intambara zitandukanye zagiye zitera n'ibibazo hagati y'ibihugu biboneka mu burasirazuba bwo hagati nk'uko abantu batandukanye bagenda babigaragaza. Ikindi kivuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo bifuza gutembera muri Nigeria kubihagarika kubera yuko mu gihugu cya Nigeria kigaragara nk'igihugu kitarimo umutekano, cyane cyane imitwe y'iterabwoba iri muri bino bice bya Nigeria. Amerika rero yasize Nigeria ku rwego rwa gatatu icyo bita rivosi nk'igihugu abaturage bayo bagomba kwitondera kujyamo, cyane cyane ko Afurika hariho ibihugu bigera muri 23 biri kuri Rivo 4 bigaragara yuko ari ibihugu birimo umutekano muke kandi iterabwoba bishobora kuba ryageramo igihe ku gihe. Harimo Uburundi, harimo Kongo, harimo Somalia, harimo Central Africa n'ibindi byinshi. Haza hiyongeraho rero na kino cya Nigeria. Ibindi bivugwa mu burasirazuba bwo hagati nuko Minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga Rugwiro yaganiriye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel baganira ku byerekeranye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'umubano wa Israel. Banaganira ku byerekeranye no kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro 32 nyine bayibuka. Baraganira babungurana ibitekerezo kandi bagira n'ibyo bemeranywaho. Ibyo baganiriyemo harimo n'ikibazo cya Iran ndetse n'uburyo ibibazo biri hagati ya Iran na Israel byakemuka nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Israel. Ikindi ni uko umunyamukuru w'umuryango wa ONU ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa wize mu kwitwaro byamagana igitero cy'ingabo za Israel cyatwaye ubuzima bw'abagera kuri 250 muri Libani. Inyanganye ku miryango yabuze ababo anifatanya n'iki gihugu gisanzwe muri uyu muryango muri bihe by'akababaro nk'uko yabitangaje ku rubuga rw'Isi. Uburusiya nabwo buragaragazwa nk'igihugu gishobora kungukira cyane muri intambara iri hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bigaragara yuko akabunguru ka esanse kaguraga miliyoni 6 z'amadolari ubu ngubu kageze kuri miliyoni 9 z'amadolari, mu gihe intambara ihanganishije Amerika ndetse na Israel ikomeje gufata intera
umuhora hormones binyuramo bitwaye ibikomoka kuri peteroli bikaba byarahagaze, abantu bakagaragaza yuko rero Isirayeli yo mu gihe abandi bahomba yungukiramo. Ibindi bivuga nuko n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Karehe biravugwa yuko M23 n'ubundi ikomeje guhangana na Wazalendo, Wazalendo ikigamba yuko yaba yagize uduteye kugera muri tunifata nubwo bitari byemezwa mu buryo bufatika. Akaba harimo agace ka Kasasa, Nyamugari, Kalahama, Tuguti, twose ko twigarurira na FARDC zifatanyije na Wazalendo, ariko nta kinyamakuru kidafite kivuga kiranga ibyo gitangaza. Tugeze kuza kuri bico M23 abavugizi babo bavuga, cyangwa muri rusange tutarebye ko yamara konte ya nari ya Wazalendo icyo leta ya Kongo iza gutangaza. Kadusoreze mu Bugande. Yego. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko hari ibihugu byateye imbere ku buryo bifite ibikorwa bifatika birimo kujya ku kwezi, anenga abanya-Uganda bo ko ibyo barimo bibereye mu bisope ngo bitatanga umusaruro ku gihugu kandi ko ababijyamo nabo bibahombya nk'uko we yabitangaje. Numva nagushimira Faucha. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe. Ni mugenzi wacu Vincent rero rwose twe turi kugenda dufatikanya kubagezaho update. Murumva ko update ni nyinshi cyane mu bice byose. Ni iki rero tugiye kugenda tugarukaho, kuko murabona ko ibintu minota rwose yo irimo iragenda, iminota irimo iragenda kandi amakuru yo ni menshi cyane. Ubwo rero twababwira ko n'ubundi rwose hano tugikomeje kugenda dukurikirana n'andi makuru menshi cyane agendanye n'urugamba. Byinshi rero turaza kugenda tubigaruka. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Ciao.